Aha! O, pa, mam te, mrcilo, što mi udaraš, a? Evo. Dobro, samo kaj za jas s tabo naredim? A, klicu sili, Džemi. Pa Džemi on pade na pamet. Evo. Evo da vidimo, zdaj tu imamo, evo, kuharski recepti, pečen piščanec, evo, se pravi, piščanca damo u pečicu. Pa dobro, mislim, to bi se lako, ja tudi sam spomnuo, piščanca damo u pečicu. Evo, se pravi, piščanca damo u pečicu. Dobro, kaj zdaj? Okrog piščanca lepo damo mladi krompirček. Dobro, to je lako. Čekaj, kje imam? Joj, Žarkica, ono što si se ustrala, jebote, ne mogu da glumim u pičku materinu. Daj, prohi, prosim te, ono. Stop! Tam je, da.